kako se danas dugo živi, jer niko ne stavlja profit iznad dugovječnosti ljudi, džuturuma pogotovo. Šta vam, gdje će to biti? Nikad, nikad. A abnormalne stvari se normalizuju svaki dan. Svaki dan čuješ normalno. I kao da je to, ćeš reći šta protiv toga. Ali znaš šta će biti normala jednom, kad neko napuni 100 godina, hoće da ga sekotarišu, a eutanazija neće biti dozvoljena, jer gdje ćeš to je ipak nenormalno. I neko napuni 100 godina i naruči mu familija bola snajperistu. Ima preko Ubera, na apu, samo ukucaš detalje, rodni list, recognition, face recognition, indiciju snajperiste što tamo radi, samo pošalju detalje, ne trebamo ni kvalifikacije, mora samo imati dobar očinji vid i da dobro nišani. I kažu rođendan li bola 100 godina mu taj dan, de trkni bola u Ahme dole, kupio na 2 mala hljeba, daju mu kod crvenu kesu, to je kolozinka tamo da zna ovaj Indijac. I on izađe bola a neđe s terase tamo čuješ, začuje se prasak,